komera n'imbaraga nibya Yesu tuwahiro no kunesha nabyo nibe tuwahiro no kunesha nabyo nibe tangiriro nuhereze n'utegeka arakomeye twese komera nibya Yesu komera n'imbaraga nibya Yesu tuwahiro no kunesha nabyo nibe tangiriro nuhereze n'utegeka twese mucyo tubayizindiriza komeye komera n'imbaraga Yesu komera n'imbaraga nibya Yesu tuwahiro no kunesha nabyo nibe tangiriro nuhereze n'utegeka Zia Yesu zavuga gukomera ko twese sinzabona kubwira abasangomoka Yesu ni mwari mu ntambara arananirwa arakomeye igitungiro cyiwe igitungiro cyacuzuye muri isi yose amanano barabasha kumubwira inama ibyo yategetse byose Sinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe sinzabona kubwira abasangomoka Yesu ni mwari mu ntambara arananirwa arakomeye igitinyiro cyacuzuye muri isi yose umuntu wese abasha kumubwira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye zamamaza insinzi ya Yesu ndavuga gukomera kwe sinzabona kubwira abasangomoka Yesu ni mwari bagananirwa arakomeye igitinyiro cyacuzuye muri isi yose n'abantu barabasha kumubwira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye komera Yesu komera imbaraga nibya Yesu tugiye kumva amagambo y'Imana meza cyane. Tazungumza maneno mazuri ya Mungu. Turasoma mu buhanuzi ibyahishuwe. Tutasoma katika Ufunuo kuko kino nicyo gitabo cyonyine cy'ubuhanuzi kiba mu isezerano rishya. Kwa sababu ndio unabii katika Agano Jipya tu. Cyo kimwe cyonyine cy'ubuhanuzi. Hiyo ndio kitabu ya unabii katika Agano Jipya. Ibice bitanu. Sura ni ya 5. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6 gutyo. Mstari wake wa kwanza hadi wa 6. Ibice bitanu. Sura ni ya 5.
murongo wa gatandatu, bice bitanu no ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu gutya. 5 mstari wa kwanza utaendelea hadi wa 6. Ari President Ndashimiye, tambuka hano papa. Uzaishuwe Ufunuo 5 mstari wako ya kwanza mpaka 6. Yego. Uzaishuwe 5 rimwe kugeza kuri 6. Bibiliya ivuga ngo mbona yicaye kuri ya ntebe. Ari itandukano ryo kubona no kubonana. Mbonana yicaye kuri ya ntebe. Mbonana yicaye kuri ya ntebe. Igitabo mu kuboko kw'iburyo. Igitabo mu kuboko kw'iburyo. Cyanditswe imbere n'inyuma. Cyanditsweho imbere n'inyuma. Kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije. Yego. Ntiyagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Yego. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Yego. Umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanishije. Yego. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7. Yego. Ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tupepe Bwana. Haleluya. Ushimiye data mu ijuru. Namshukuru Baba wa mbinguni Tuhaye mwanya mwiza kuyu kwa nafasi hii ametupa kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. ili tuzungumze neno la Mungu. Kubw'impamvu z'umwanya, Kwa sababu ya muda tureke kuvuga menshi, tusiongee mengi, twinjire mu ijambo ry'Imana. mara moja tuingie katika neno. Turabiyegereje ijambo ry'Imana. Tunakaribisha katika neno la Mungu Kandi duciye bugufi ku bwanyu na tumenyenyekea kwa sababu yenu kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. ili tusikie neno la Mungu. Haleluya. Amen. Mwikirize haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Ibindi turabivuga wenda nyuma. Mengine ni nyuma. Iminota yacu turayikurikirana neza cyane. Dakika zetu tutafuata vizuri. Amen. Amen. Murankunda se? Je, mnanipenda? Kama mvuga buke. Simseme na nguvu. Jameni, mnanipenda? Na mimi nawapenda. Naje ndabakunda. Tuzamure Yesu. Haleluya. Amen. Twongere kandi tuzamure Yesu cyubahiro. Mara tena. Haleluya. Haleluya. Imana si umuntu. Mungu si binadamu. Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Bwana zifiwe. Amen. Kandi misezerano rya kera katika agano la kale zari bisanzwe bizwi ko ilijulikana ya kwamba nta kumeneka amaraso damu hiwezi mwangika, ntihabagaho kubabarwa ibyaha, haikuwa kusamehewa dhambi. Bwana zifiwe sana. Amen. Kera twatangiye haleluya. Tumeanza cyane haleluya. Amen. nta kubabarwa ibyaha kwaha, hikuwa kusamehewa dhambi iyo hatabaye kumeneka amaraso bila kumwangika damu. noneho rero sasa leo zasabye ko Imana ilimbidi Mungu yambara ubumuntu ajivike mwili wa mtu kugira ngo habemo amaraso muri we, ili ndani yake kuwe na damu. ayo maraso nameneka na damu hiyo ikimwangika tuzabagaho gukiranuka, tuhesabiwe wenye haki. tuzamure Yesu. Inua Yesu. Haleluya. Amen. Turavuga ijambo rigufi gusa, tazungumza neno fupi tu rivuga ngo guca bugufi kw'Imana kugera ku rwego Imana yahindutse umuntu, kunyenyekea kwa Mungu ili ufikie malengo ya Mungu. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Kora kuri nanga buke yagira ndirimba kuza nanga kidogo. twagendaniye Yesu we iwigeze udutererana, iwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we iwigeze udutererana, iwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we iwigeze udutererana, iwigeze udutererana. Hallelujah.
negereje uyu mushuti wanje cyane. Huyu ni rafiki yangu sana. Twarakoranye n'abakazi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Je, nkunda abantu cyane. Mimi napenda watu sana. Kandi nkunda n'ubwoko bwacu cyane. Napenda taifa letu. Cyane. Amen. Kandi umuntu akunda ubwoko bwiwe. Na mtu ambaye hapendi taifa lake, zamona habe no mu ijuru ko atazogenda. Hata mbinguni hawezi kuingia. Kurwima. Hawezi. Ukuriri muriringa hari kundu habe nk'amakuru asa nk'ahari meza. Kama wakati huu kuna habari zile zilikuwa zinakaa nitamu. Na mimi sina unafiki. Hapana. Mungu awafanye vile anataka. Amen. Sasa ni uongo. Waendelee kutufanyia haya. Kama wasitubu wapeleke kando. Si ndio? Ndio. Na kuna mengine hatujua vizuri. Na Sunday nitatoa sadaka. Kwa sababu na hiyo habari si mbaya. Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe sana. Amen. Ni ukweli. Unafiki hakuna. Msijifanye. Na moyoni kuna mengine. Mungu akiweka mtu kando na huyo mtu kama alikuwa mbaya kwenu, shukuru Mungu. Si ndio? Amen. Ese byari mana imwe. Hallelujah. Amen. Amen. Hii turakuma tubaza yo ngayo nayo tusanga rukuri. Tukasanga rukuri. Yambaye kada. Wakati huu ni hivi. Amen. Tuganisha mu Imana. Tuzungumuze neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Imani ibaho. Mungu ako. Imani ibaho. Mungu ako. Kubabaza wanyu. Unaweza mfanya vibaya mwenzako. Imana yaje kukubabaza. Na Mungu akienda kukutesa wewe, anakutesa maradufu. Ni hivyo. Tuganisha mu Imana. Tuzungumuze neno la Mungu. I'm sorry. Pole sana. Imbaro yabaje. Kama kuna mtu amekwazika kwa hayo, ambabari. Anisamehe. Sinzi ko sinaina sijui ni aje imekuja. Sinaina ndisano ntibiri. Haiko kwa ile nimekuwa nimeandaa. Amen. Amen. None nibatwa dusenga Imana. Kama tunamuomba Mungu, Ndovanga Imana ikora ibitangaza. Mungu afanye maajabu. Ibitangaza ni vi. Je, maajabu ni gani? Ni hayo. Hey. Nuko Roza Muhando yaravuze ngo wasielewane wao. Muhando yararirimbye gutyo ngo wasielewane wao kwa. Tibumvikana ubwabo. Hiyo adui tuzikanye na adui. Hao ni maadui. Kulia wewe wasenzi wako. Wewe umeomba umejibiwa. Jueni hayo. Ni hiyo. Bwana sifiwe sana. Amen. Reka ndeka kuvuga abantu mazi. Imana mwisho. Ariko Imana situnezeza hivi. Mungu anatufurahisha sana. Tukanisha mu Imana. Tuingie katika neno la Mungu. Kumshamba l'Imana. Neno la Mungu limesema hivi. Linavuze ngo hanyuma y'ibyo, baada ya hayo, ngongiye kubona, nilipotazama, ngombonana, nikaona yicaye kuri yantebe, aketie kwenye kiti cha enzi, igitabo mu kuboko k'uburyo, ako na kitabu katika mkono wake wa kuume, apana bumoso, sio mkono wa kushoto. Kandi guco gitabo, na kitabu hicho cyari cyanditse inyuma n'imbere, ilikuwa imeandikwa mbele na nyuma, ifatanyije ibimenyetso biri, ilikuwa imeunganisha na mihuri 7. Bwana sifiwe sana. Amen. Tane haleluya. Amen. Hiyo ni fasi. Hiyo ni ya kwanza. Alikuwa naona ni kama kwa TV inapita. Ya pili, ngombona malaika ukomeye, malaika mkubwa ngo kwabaririza, akauliza. Alitandukanye kubaza, kuna tofauti ya kuuliza no kubari na kuuliza. Kubariza ni kuinsist cyane. Kuulizia ni kuingia ndani sana ukiuliza. Akauliza, je, ninde wabasha, nani anayeweza kutambuka, kupita mbele? Wakafata igitabo, kitabu hicho ambacho kiko mkononi mwa kuume, waketie kwenye kiti cha enzi, ngo akakibumbura, ngo arabaririza mu ijuru, ngo habura n'umwe, arabaririza mu isi, ngo habura n'umwe, arabaririza munsi y'umuzimu, ngo habura n'umwe, hakukuwa mtu. Igihe bikiri muri ayo, wakati ilikuwa hapo, anatangira kurira, akaanza kulia, ngo atangira kurira,
nilipokuwa nikilia ngombona nikaona ngumukuru muri bakuru 24 mmoja wa wale wakuu ngo kwanegera akawekuja karibu na barambira ngo se nikijayikuriza Yohana akaniuliza unalia kwa nini yeye Yohana namusubiza nikamwambia ko ndalizwa nuko nikamwambia ninalia kwa sababu namuzumuntu ko takira gitabo nimekosa mtu ambaye atafungua kitabu hiki wagihabwa kibumbure aweze kufungua wamena kurabira bimenyetso aweze kuvunja zile alama 7. ayo niyo makuru ni ayandisa Hiyo ndio habari inanifanya nilie. haleluya Haleluya. muzamureka bigira kana amen Amen. Amen. none mubaye Amen. Kwa mnajibu amen na haleluya. Amen. Haleluya haleluya Haleluya. cyane haleluya haleluya cyane haleluya 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 haleluya. ngo bikira ondarira Nikalia. ngondarira Nikalia. ngondarira Nikalia sana. mama umusaza umwe nikaona mmoja wa wazee akakuja akaniuliza Yohana, kwa nini Yohana unalia? Ni nini unalia? nuko nabuze umuntu umwotambuka Nimekosa mtu anayeweza kuja achukue kitabu akakibumbura afungue kamena kurabira bimenyetso aweze kuvunja zile alama za muhuri 7. abakufuata ke papa Shika kidogo. arambwira ngo nturire Akaniambia usilie. nturire data Usilie ndogo. wirira Yohana Usilie Yohana. tuhayibona intare wewe Hebu ona simba. turi kubona intare Huoni hiyo simba? turi kubona intare Unaona simba huyo? yaba intare Simba. yaba intare Ona hiyo simba. mu muryango wa Yuda Kabila ya Yuda. igishiti cha Dawidi Na kishine ya Daudi. anesheje Ameshinda. kugira ngo amereke ya Ili gitabo aweze kuvunja mihuri hiyo 7. bigifatanyije Aweze kufungua kitabu. tuzamurishwa cha Yesu Tuinue tu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe Amen. Yohana ngo arebe wumva kundu Yohana yeye alipoangalia, twasomye ngo mbona umwana w'intama tumesoma nikaona mwana kondoo uhagaze hagati yiwicaye kuri ya ntebe akisimama katikati ya ketie kwenye kiti cha enzi hagati y'ibizima bine na katikati ya wenye uhai 4 hagati y'amasaza 24 na katikati ya wazee 24. ngo mbona hahagaze umwana w'intama Nikaona kumesimama mwana kondoo kandi ngusa ni watangwe kera na anayekaa ni kama ametolewa zamani. mwumvisha aya makuru Umesikia habari hizo? iwe ntiyabona intare Yeye hakuona simba, abona umwana w'intama aliona mwana kondoo. abona Yesu Kristo yabaye igitabo Akaona Yesu Kristo amekuwa sadaka ama zabihu. intare nta wigeze itanga muri Biblia ndani Simba hakuna mahali imetolewa kama zabihu. Bwana asifiwe sana Amen. cyane haleluya Amen. mbona umwana w'intama Nikaona mwana kondoo gusa ni watangwe kera anayekuwa ni kama anakaa ametolewa kama zabihu. ngo atambuka Akapita ngo asingira igitabo akachukua kitabu kile. ngo kiri iyo Yohana go yageza musinda ntiyageza sigugwanye muzamura Yohana yeye hakuweza kusema hata jina. Unasema kweli wa Mungu. ngo sinatoreye mwanya na Akasema sijaingia kwa fulani na aliingia huko. Unataja jina. Yohana yeye hata hakuweza kusema jina ya Mungu. Si mnamjua ni nani tunasema? Tukisema aketie kwenye kiti cha enzi. Si mnajua ni nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Mimi napenda watu wa kunijibu katika ibada. Kama ni amen, jibu ya amen. Amen. Sio kuja na unyamaze tu. Mjibu tafadhali. Ingekuwa kama vile nyinyi. Mwijuru Yesu yitanga bagere mwese aze kubyarwa n'umwarutunga uwe naturana na twababe. Haleluya. 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 Amen. Wanatambuka Akapita wasingira cyagita akachukua kitabu hicho cyari moko yicaye kuri ya ilikuwa katika mikono yake tie kwenye kiti cha enzi, akafungua akavunja alama zilizounganisha. Aliposhika kitabu nikaona malaika na wale wazee 24 na wale maserafi na makerubi wote wakaanguka chini. Wote walikuwa na nanga mikononi mwao, wakaanza kuimba nyimbo mpya, wakasema ni wewe unastahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja alama na kuchukua alama hizo zilizounganisha, kwa sababu wewe ulitolewa zabihu zamani ili uweze kukombolea Mungu hao mataifa wote, na
na lugha zote na kabila zote. Haleluya, haleluya, amen, amen. Ni wewe unastahili, ni wewe tu peke yako, hakuna mwingine, ni wewe kuchukua kitabu hiki. Amen. Ni wewe unastahili kuchukua kitabu hiki na kufungua kitabu hiki na kuvunja alama zilizounganishwa kwa sababu moja tu, kwa sababu ulitolewa zamani kama sadaka na kukombolea Mungu hawa watu wote, lugha zote, taifa zote, kabila zote, na ukawafanya wafalme, makuhani katika ufalme wa mbinguni. Ningekuwa nyinyi ningeimba ondoa porini, tunzwa shambani mwa Mungu, na sasa kwa juu na mvua ya mbinguni, na mzalia matunda na shiba roho. Haleluya, Bwana iyo na moto wa mbinguni, napata kuta nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo akawaandikia Wafilipi 2:6, akasema huyo, hata yeye hatakuweza kutaja jina, hakusema jina, akasema ndani yake, na alipomaliza hakusema jina. Nyinyi mnatamka tu. Zamukano. Bwana asifiwe sana. Cyane haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Nguwo huyo ngono bwabaje kwambara kamero k'Imana. Hata kama alikuwa kama Mungu. Ngo ntiyatekereje kuguhana n'Imana. Hakufikiria kukaa kama Mungu. Kitu cyo kugundira. Kitu ya kushindilia tu akae hivyo. Akajiacha bure. Akavaa mwili wa mtumwa. Yambarisho y'umuntu. Akavaa sura ya mtu. Amaze kwambarisho y'umuntu. Alipovaa sura ya mtu, ngo atangira kuganduka. Akaanza kunyenyekea. Amaze kuganduka. Aliponyenyekea sasa, ngo icisha bugufi. Akashuka chini. Ngo ntiyangana gufana urufu ku musaraba. Hakukataa kufa kifo cha msalaba. Ndio ilisababisha Mungu kampa jina zaidi ya majina yote. Amen. Kugira ngo amavi yose yo kwisi goti yote watafukama apige magoti kwa jina ry'iyo Mana, kwa sababu ya jina hilo. Kugira ngo indimi zose ili lugha zote ziweze kutamka zivuge kwa umwami ya kwamba yeye ni mfalme. Paulo yaandika Timotheo. Paulo akamwandikia Timotheo. Tatu na mstari wa 16. Anamwambia ngo sugushidikanya. Akasema sio jambo la kubwira ubumana. Siri ya Mungu ni kubwa sana. Le grand secret de Dieu. Siri ya Mungu. Le mystère de Dieu. Siri ya Mungu ni kubwa sana. Wimana kwerekanwa yambaye umubiri. Mungu kudhihirika akivaa mwili. Ariko ikaboneka ari umukiranutsi mu mwuka. Lakini aonekane akiwa mwenye haki katika roho. Sikia habari hizo ninakamilisha. Mungu akaonekana ni mwenye haki katika roho. Mungu akaonekana na malaika. Tena akatangazwa ulimwenguni. Tena akapanda akarudi mbinguni. Akaenda kuvikwa tena ule utakatifu wake. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. 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 Yesu yabwiye Imana umunsi muri butumwa bwiza bwa Yohana. Yesu aliambia Mungu siku moja katika Injili ya Yohana 17. Anavuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Akasema huu ndio uzima wa milele. Ngoko bakumenya ili wakujue kwa wewe Imana yo. Wewe Mungu pekee. Na wajue ule uliyetuma ambaye ni Yesu Kristo.
mwisi na aliyekufanya wewe uheshimike duniani, nakubahishije mwisi aliyefanya uheshimike kuko duniani, narangije gukora zo wantu kwa sababu nilifanya kazi ulizonituma zote. ndagusavye Sasa nimekuomba unubahishe wewe pia uniheshimishe. kandi urakunubahisha Ukimaliza kuniheshimisha, umbe cyubahiro nahoranye, unipatie, unirudishie heshima yangu ya zamani, kumenje nawe gusitara istara, tukiwa sisi na wewe tu. Haleluya, Bwana ndiwe sana. amen. Ndumve ayaye umbeze cyubahiro nahoranye nza, Unipatie ile heshima yangu ya zamani. mahigwe wa Yesu, mahigwe namumenye mbere y'abantu benshi hano. Mahirwe nilimjua mbele yenu. Twarimbanye muri korari mu 2000 tuliimba naye kwaya ari 1 na 2 mwaka wa 2001. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Yesu yaravuze. Yesu alisema, aravuga ngo gituma data ngunda, sababu Mungu Baba ananipenda, ngunda akini, hakuna sababu nyingine, ngundira ikintu kimwe gusa, ni moja tu, nuko mfite ububasha, ni kwa sababu niko na uwezo bwo gutanga ubugingo bwanjye, wa kutoa uzima wa uhai wangu kubushake, kwa kupenda kwangu. wangu fata gutya, Chukua pata kandi nkongera kabugarura, na ninachukua tena narudisha, ngaso kandi kabufata, na najirudishia tena. Mbona gituma data ngunda gusa. Hiyo ndio inasababisha Baba. Haleluya. Amen. Takinda nkundira, Hakuna sababu nyingine, nuko ngo mfite capacity, kwa sababu nina mamlaka iyo gutanga ubugingo ya bwanjye, kuchukua uhai wangu, gacha nkongera kabusubirana, kupeana na kurudishiwa. Hiyo ndio ananipendea tu. Mnakumbuka yale maneno 7 Yesu alitaja akiwa msalabani? Neno la 7 alisema, Baba, mu maboko yawe, katika mikono yako nimweshize ubugingo bwanjye, nimeweka mbushizemo kubusha, nimeweka uzima wangu. nta mundu ubunyambu, Hakuna mtu amenipokonya, mbushizemo kubusha, peke yangu nimeweka nikipenda. ngataramye gusari ya hefo, Nimeenda hapo chini tu makesha, ngubucharaga kantipeza bwa bugingo hano da, akarudi tena akasema, uhai wangu. tuzamurite. Amen. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio Baba ananipendea, Uko mfite ububasha bwo gutanga, ni kwa sababu nina uwezo wa kutoa gasura kandi kabufata, na kujirudishia. nta umuntu ubunyambu. Hakuna mtu kunipokonya. Jambo likavuga, Neno linasema, ngufite uwo mwana, anayekuwa na mwana huyo ngafite ubugingo, yeye ana uzima, kandi udafite uwo mwana, na asiyekuwa na mwana huyo nta bugingo afite, hana uzima. shewe nzanibaza ikibazo Mimi naujiuliza swali ariko moja, umuntu yogira umwana, je, unaweza kuwa na mtoto kandi akamenya ko afite ubugingo muri na we, ajue ana uhai ndani mwake, ariko yamara agatinya umurozi ye, lakini aogope mchawi? ufite ubugingo, Una uhai, ufite umwana, una mwana. wazubona umurozi Ukiona mchawi unatetemeka. ngo hano Hapa urebe neza, ngo tembea vizuri, angalia vizuri, ibintu byahindutse. kuna mambo imebadilika. Ufite umwana, Una mwana, ugatinya n'umwana, unaogopa ukiwa na huyo mwana, ufite ubugingo, una uzima wa milele. ngo uriya ngo uriya Huyo wazakura ni nko kurwara, anatoa kuku kucha, ufite ubugingo, una uzima wa milele. ahubwo par contre bogiye baturangiza, Lakini kinyume wangekuona basi wao wakutoroke wakimbie, kwa sababu tuna mwana huyo na tuna uzima huyo. Si watuone, sio sisi kuwaona tutoroke, kwa sababu tuna mwana huyo, tuna uzima wa milele ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Zamtora saiza. Haleluya. Haleluya. Sana haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ufite umwana, Una mwana, ufite ubugingo, una uzima wa milele. ufite umwana, Bila huyo mwana, niwe wogiye utinya abo ngabo, yeye basi ndiye aogope hao, kwa sababu hana mwana huyo ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yohana yavuze ibintu bikomeye. Yohana alisema mambo makubwa. Uko Matayo we yanditse Yesu Kristo nk'umwami. Matayo yeye aliandika Yesu Kristo kama mfalme, Arekeraho ngaho. akaachia hapo. Marko ngo haje, Marko yeye amwandika nk'umukozi, akamwandika kama mtumishi, arekeraho ngaho. akaashia hapo. Luka ngo haje, Luka yeye amwandika nk'umuntu, akamwandika kama mtu, arekeraho ngaho. akaishia hapo. Ariko Yohana ngo haje, Lakini Yohana alipoingia amwandika nk'Imana, akamwandika kama Mungu. nta makuru maremare, Hakuna habari zingine mrefu. yatangira ngo mbere na mbere. Yeye alianza tangu Awa hariho jambo, kulikuwa na neno, kandi uwo jambo, neno huyo yahoranye n'Imana, aliishi pamoja na kandi Mungu. uwo jambo, Neno huyo yari Imana, alikuwa Mungu. kandi nta kintu na kimwe Hakuna cyaremwe, kitu chochote kiliumbwa cyaremwe n'uwo jambo, kisichoumbwa na neno. kandi uwo jambo yaje mu isi, Neno huyo alikuja duniani abana natwe, akaishi pamoja na sisi, tubona ubwiza bwiwe, akawa na utukufu ngo wake, umeze nk'umwana w'ikinege ilikuwa wase, ni kama mwana pekee wa baba yake. kandi ngo muri we Ndani yake ngo harimo ubugingo,
uzima, kandi ubwo bugingo na uzima huo ngo nibwo muco w'abantu. ndiyo nuru ya watu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo Tena umuco waviriye umwijima, nuru iliangazia giza, ngo ari kumwijima ndio wabime, lakini giza haikujua. kandi ngo yaje mubisi, Alikuja ndani ya walio wake, bari kwa bendi babime, lakini walio wake hawakujua. bari kwa bamwemeye bose, Lakini waliomkubali wote bakizera izina na wanaamini jina lake, bose yabaye wote ububasha alipatia uwezo wo kwitwa abana wa b'Imana. kuitwa wana wa Mungu. Kandi ngo abonga abo Tena hao ngo ntibabuzabona ububasha bw'umugabo n'umugore, hawakuzaliwa kwa sababu ya nguvu za mwanamke na mwanaume. abo babaye abana b'Imana. Hao waliitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Naza hari ukuntu uzantekereza imbaraga Kuna vile ninafikiria nguvu z'umwana na se, za mtoto na baba yake, nzakunda kubivuga ngaseka cyane. nafikiria ninacheka sana. Hari akantu ndi nimanga afite hano, Jui kama niko na kitu hiyo hapa. ndimamubona kano kantu Naona hii kitu hapa. nakatse data mu gitondo tuvuye gusenga, Nilimnyang'anya baba asubuhi tukitoka namanga fata kanisa. namanga shira kumfuko, Nikachukua bila kumuomba tu nikaweka hapa. arambaza gutuka twari Niuliza, mbona unabeba hiyo kitu yangu? ndabona naka Nimependa hii tu. yamakandi Akaniachia kandi kusindo na sitamrudishia. kandi naunda Na yeye hajakasirika. Ni mimi ni mtoto. Ni mtoto. ufitu wa mwanga Ule aliye na mtoto huyo. Haleluya! Haleluya! numa si numa no agani numa Hawezi ninyima nikiwa mtoto. na mimi wangu kwa kandi kwa Nikamuuliza, baba, hii kitu ni mzuri. Nikachukua. no ndaga kutia Niko nayo hapa. Kwa sababu mimi ni mtoto. Amen. Mtoto hawezi tamani kitu ya baba na baba amunyime. Hapana. Yesu yatugiza abana b'Imana. Yesu alitufanya wana wa Mungu. Uko niko turi. Na hivyo ndivyo tulivyo. Turi abana b'Imana. Sisi tu wana wa Mungu. Imana ibamugishe. Mungu awabariki sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.